Okay guys, so kembali kita dalam channel Pakcik ML. Okay, so hari ni kita akan sambung dia punya ni lah, Story of Budi. Okay, dalam sekolah menengah Cipta Wiyata. Okay, Cipta Wiyata kalau tak salah. Okay. Boleh tak ni? Okay. So kita akan go dengan Turning Point. Okay, kita akan sambung dengan Turning Point. Okay. Okay, so kita kena selamatkan Zainal. Ayo Bud. Oke. Okay. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Senior pakcik dah beli dah benda ni maaf. Hari tu. Okay. Okay, let's go. Stop, ada item. Tak boleh tinggal. Bud? Okay. Gak percaya gue sekarang bisa berantem. Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Tak boleh turun Sekarang sini. pasti udah ahli banget gue. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gue. Abis ini, lu panggil gue si Bu Bobby ya. Kalau gue berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di sosmed, bangsat. Oke. Ayo Bud, buruan. Bobby ni semangat betul. Pakcik rasa macam dah lama pula tak main. Okay, jap. Okay, so kita akan tolong berlawan di sini. Finally, I'm not alone. Loser calling for help. Lontong. Talk to the mirror. Well, this is interesting. We got Budi, the new kid who's a rising star for beating Ellen. He's pretty good. Aldo, never the Aldo. But you got a plan to take them down. Yes, so should I. So there's three of us, each of us will... Kontol! Alamak, Bobby ni buahala. What the hell, Bob? Lagi pun diam. Semua orang diam. Tai. Then I'll go help my friend. Don't just stand there. Take Bobby upstairs. What were you thinking, Bob? Loak kali yang aku tengok. What a letdown. The crowds all here and we don't get to fight. Hah? Dia orang semua nak kalahkan Budi. But to be honest, I'm curious on how well this student council giving a punch. Well, come at me, you toot. Okay. Okay, so, ada orang lagi tak pakai baju di sekolahnya, betul? Ada 4 orang. Okay, like biasa, Ronaldo dulu. Kan ni, alamak, tidak dah. Macam mana nak tekan tu, lupa pula. Okay. Acik lupa pula macam mana nak tekan apa? Nak tekan skill. Alamak. Okay.
Okay, satu down. Wow. Ini. Okay. Okay, 2 down. Oh, patah jari dia. Okay, dan. Dia tu tengok kawan dia jatuh kan. Yeay! Budi! Oh, Budi kalah kapal orang. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Riko udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Riko masih kasihan dah sama Budi. Oh, lama turun di tingkat 2. Banyak gaya. Ngaca kontol. Oh, pakai spek hitam. Takkan lawan terus. Wah. Lawan terus Oh, terus lawan. Lu emang harus dikasih pelajaran. Biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Bangsat! Kena isi nyawa. Okey, berhasil. Wow. Bangsat! Gua ketua OSIS di sini anjing. Tunduk sama gua. Gue gak peduli lu siapa kontol. Bangsat! Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat! Okey. Pakcik kena serius ni. Pakcik tadi tak promosi ni. Okey. Cuma Pakcik pengen diam. hidup damai. Oh, dah mati pun dia masih ada suara lagi bagus. Okey. Kali ni kita serius sikit. Macam mana dapat pakcik dia item? Okey, masih ada. Lu Okey, nice. emang harus dikasih pelajaran. Okey. Biar gak songong. Okey, nice. Itu yang Setidaknya kita gue bukan mahukan. orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Gila lah dia punya damage. Tak relax. Okey. Gua ketua OSIS di sini anjing. Eh, Tunduk sama gua. Kenapa Gue dia gak tak peduli lu siapa kontol. Okey. Kita akan santai. Okey. Tunggu dulu, Jack. Okey. Left punch. Left up. Okey, left punch. Okey, nice. Okey. Okey. Bangsat! Apa pakcik kesan tu? Silakan coba Oke, semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Oke. Bangsat! Gue juga gak tertarik. Kenapa? Gua Gitu cuma pengen hidup damai. Okey. Ya. Pakcik saya dia dah ni. Okey. Kenapa sih lu gak mau tunduk sama gua anjing? Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Bangsat!
Okay, nice. Woo! Sikit lagi. Bangsat lu, Bud! Lu yang bangsat, Rick kontol. Okay. Habiskan. Okay, nice. Yeah. Okay. Budi! Semangat, Bud! Gue yakin lu bisa menang! Yo, bacot kontol! Lu itu agak permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah ke sini pengen damai, anjing, bukan pengen ribut lagi. Kena marah. Kena marah. Ah, salah lagi kan gue ngentot! Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. OSIS tai anjing! Berhenti! Oh, prinsipal untuk campur. Bud, udah Bud, udah napa woi? Lepasin! Riko, udah! Gua bilang lepasin! Surya! Jangan berani-berani lo sentuh dia, anjing! Lihat tuh si anjing sosokan. Dia itu pacar gua, goblok. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini, gue nyadain perang ke lo, bangsat! Buset, Oh. berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, bakal kacau sini. Kece juga nih anak. Murid baru, tapi udah berani nantangin pentolan di sekolah ini. Oh, ni. Tapi bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Oh. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Lo ngapa diem aja? Oh, ada ni lah, apa orang kata. Ada fighter lah, fighter kelas lain tu. Parah kacuk. Baru beberapa hari masuk sekolah, dah lawan dengan ketua. Betul-betul macam, ya kan? Siapa? Kaki Genji kan? Dia masuk-masuk pun dia terus cik pasal kan? Tidur je. Ni minta maaf kot. Kan, I'm sorry for what happened last week. Hah? Hey Bob. Hah? Dia takut, dia masih takut. I was so excited when you got in a fight with Rico, but I pissed you off instead. So, yeah, it's okay. I'm also sorry for being too hard on you. Also, I would like to apologize when you and Bro Rico were about to fight again. We didn't try to intervene. The truth is, I was about to go downstairs, but Rani and Sidon stopped me. Yeah, it's okay. I totally understand why they act like that. It's because I'm not even thinking twice about your feelings. That's like, oh, Bob. Yeah, but do you feel like we're forgetting something? Forget about what? I feel like we're forgetting something. What's the first subject for today? Bahasa Indonesia. No homework, right? Good morning, student. Pull out your books. I'm going to check your homework from last week one by one. Tak buat. Bobby pun sama je tak buat. Which one is the homework? Sibuk. Aku semua buat. Oh, kenapa dia punya grafik tu macam blur-blur sikit? Which one is the homework? Here's the book. I also don't remember. What? Semua tak ingat. What about next to you? Does he know his homework? Yeah, I also forgot. Pretty good. Everyone forgot. Yay! Where's your homework? Yay! What? Which one is the homework? Find it really useful in the Indonesian language. Okay, now we just have to search it on the almighty internet. Almighty internet. Yes? Yay! Bila kena buat presentation tiba-tiba. What?
What's the meaning of the word you? To me, you think after research of the great vocabulary in Indonesian, the word kacau means chaos. Huh? Oh yeah, that is new to me. Good job. Give her a Yay! Yeah? The homework was to find 20 words in the Indonesian language that are not well known. What? 30? Yeah? Must give you a punishment. Your cleaning duty. Kena cheating. Okay. Who else hasn't done their homework? Be honest, you have found out one of you is not being honest. I will add more to the punishment. Have you done it? Let me see. No, don't want to get plagiarized. I haven't done it, miss. Okay, but you also on cleaning duty today. Me too, miss. Didn't Zainal just finish his homework? No way he hasn't. Okay, you too, Zainal. Huh? Hey, I just checked your homework, Rani. But it is my fault not reminding them about the homework. Okay, 4 of you are clear. As for the rest, submit your book in front of the class right now. Okay, both finish. Okay, so diorang cleaning up the class. Tak ada surau kan? Tapi itulah. Kalau tak salah tak ada bab agama pun. Okay. Woi, Rani tu sambil ni pun pegang handphone I'm a couch potato, bro. Should be at home or hanging out at this time, but here I am cleaning the class. Cry like a baby though. Yo, Richard, you still here too? Oh, Richard datang kelas. Hey, I'm still looking for Easter eggs. There's a bunch in this school. By the way, it's a rare sight to see you guys still at school in this time. As you can see, we're cleaning our classroom. I didn't know all you were that diligent. Anyway, this is the great time. Huh? Right time for what? I see all of you still cleaning your classroom, right? Yep. And? So, are you guys hungry or thirsty? Pandai, I know too well where the conversation headed. It's Richard. Oh God. Here we go again. Welcome. Maksudnya apa? Maksudnya akan ada fight di hadapan. Okay guys. So let's see which one. 148,000 what can we buy? This one lah. Bam, 1 biji. And then energy recovery, energy block, energy avoid. Ini kot. Okay lah. Okay, and then kita beli item lah. No, 25% dah tak cukup untuk kita. So kita buat 50%. Kita harus ada 100%. Okay, rasanya okay dah. Sick move, no need. Okay. Okay, continue. Okay, let's see. Lepas ni, kita lawankan siapa pula? Boot. Yo. How about you play Zainal in the tournament? Huh? I agree 100%. I support you, Boot. Why so sudden? I don't wanna. You can't say no, Boot. Huh? Why not? Hold on. Show his book. What? Para kacau, Jaya. Oh, tu ada ni, logo ni. Meaning, this is our gang's logo, Boot. I made it. The gang who will represent our 12th grade software engineering in Race Your Gang tournament. I call this gang Para Kacau. Which means the chaos, troublemakers, just like us. Just like us. Let me see, Bob. Okay. Take picture of Bobby's book. What are you doing, Ran? Hold on. Okay, done. I'll make social media post using this picture. The caption says, Budi has agreed to represent Para Kacau. See you at the tournament. Race Your Gang. Para Kacau has joined the battle.
Terpaksa je. Hah? Bangsat! I told you many times I don't want to join the tournament. Hah? Meaning, you're already in there. You can say that subconsciously you're already in the tournament. You think you can fight? You think you fighting Ellen and Kolasik didn't cause trouble to this guy? Every action has consequences. Grow up. Alright, but during duty is over. See you guys. Got to work. If I say I don't want to join the tournament, it means I don't want to join the tournament. Isn't that clear? If you don't want to join, then why did you fight Ellen and Rico? If you don't want to help us, then why don't you get out of this school? I moved to this school to find peace, but it comes down to this. Dude, if I knew I would also be fighting here, I would have moved out from this new piece of food. I don't give a food. The point is you're in the tournament already. Whether you like it or not, get out of the way. It's almost my shit. In other words, if you're not taking full responsibility of your action, you're a coward. So are you calling a coward? Oh, dia tiba-tiba nak lawan ni. So kita sendiri yang lawan Zainal. Ingat kau apa? Okay, let's see. What are they doing? Okay. Okay. Okay, dan. Bapak banyak dah nyawa dia. Banyak eh. Okay, tak apa, sabar. Oh, sakit je. Oh, nasib perasan. Oh, nyawa kita. Hey, nyawa. Kenapa tak ditekan nyawa ni? Sakit, ke belakang. Ke belakang dulu. Ya Allah. Okay. Let's go. Count tu. Okay. Sinilah depan sikit. Sinilah. Dah. Asal dia takut? Dia nak lawan saya. Okay, dan. Oh, sakitnya. Buat cara ribut kau ya. Oh, agak berat dah Zainal ni. Memang dia berat pun. Okay, kita boleh beat dia. Kalau one by one, no problem. Okay. Okay, nice. Kita jatuhkan dia dulu. Mati kau Budi. Oh, dia marah. Oh, tunggu. Okay, nice. Oh, sikit lagi. Oh, belakang. Okay. Alah, tak kena. Okay. Oh, ke belakang. Okay, nice. Okay, kita dapat kalahkan Zainal. Sebetulnya kita paling kuat dalam ni. Oh, dia ada ni. Do I go with Zainal or stay with Bobby? I'll go with Zainal, Bob, just to make sure. Okay. There's no way I'm gonna build if it is this mess up.
Habis. Semua meja berterabur balik. Oh, ada lagi. Bangsat! Kontol. Bo, lawan ramai lah. Alamak. Dah lah nyawa kita gitu-gitu je. Dominate the student council. Okay, betul. Kejap. Kena heal. Oh, di mana? Okay, nice. Satu down. Okay, done. Satu drop. Wow. Okay, nasib. Okay, done. Okay, duit kita banyak. Hop. Okay. Okay, settle. Tak ingat dah berapa orang lagi kita tiga kot. Oh, kita kena lupa ambil. Okay. Oh, kat sana ada item. Kejar item. Mana lagi ada item? Okay, fried noodle eh. Okay. Okay. Okay, berpusing-pusing. Oh, tinggal satu. Oh, tinggal satu kau. Ha, habislah kau. Apa ni? Yang boleh Korean. Oh, Korean yang tadi yang pukul si Bobby kan. Ha? Oh ya. Okay, easy win guys. Lagi senang lawan ni daripada Zainan. Okay, Zainan tadi salah sikit habis. Menjing lah, gua ditendang di peler anjing. 5 orang dia kalahkan. Kontol emang lo semua. Capek-capek gue bersihin kelas, sekarang kotor lagi anjing. Lu pada ngapa ganggu gue mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bun. Terus lo mau kita diam aja gitu? Oh. Goblok! Harder, Daddy. Lah masokis dia anjing. Gua ngajak perangnya ke Riko. Terus ngapa curut-curutnya malah pada datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on kings. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Riko. Okay. Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu pengguna bahasa kentut. Oke, udah recording. Yo, what's up guys? Kembali Yo, lagi what's up, bersama guys? Rani dalam episode lain di Acikir Acikidau. Jadi pada video kali ini, kebiasaan banget ya. Tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih. Bisa ntaran aja nggak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah Gimana caranya gue ikut turnamen? Oh, terus Budi masuk tournament kan? So, dia nak lawan terus. 3 bulan lamanya. Oh, baru start kot tadi kan? Hai, selamat datang kembali di acara tahunan kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakral, mendebarkan, Simple, cantik, ya. menegangkan, dan pastinya Simple tapi cantik bocor. ini. Apalagi selain
Turnamen Race Your Gang 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka. Sekarang semua kelas udah ada logonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Race Your Gang tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan ngilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi nggak ikutan tahun ini. Kok nggak ngabarin panitia ya? Ya, sayang banget. Ya udah deh. Ini peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jacket. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jacket. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Gang ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Maaf. Oke, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickball. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama geng bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Abang ibu. Karena wibu adalah master gua. Dan peserta turnamen kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas Software Engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas Software Engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Riko. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Louis melawan Budi. Mechanical Engineering ya? Yellow Jacket nama dia. Bob. Hah? So, are you sure you don't want to replace Budi in the tournament? I'll buy you lunch. Not bad. I'll chip in. So, buku di serius sangat tu. Relax ah. Budi is fine. Asal gambar dia macam kabur kan, bila masuk kabur lepas tu dia tu. Mungkin ni kot. Sebab ni buat kat PC bukan kat laptop lah. Okay. Tapi tak apa, nanti kita check. Mungkin sebab dah lama tak hantar servis kot. Okay. What's wrong with kind of weird, Richard is not showing up. Dia menukar kedai dia. Budi is looking for me. Hell man. Montong! Go ahead, Bud. What you buying? Oh, ya. Yeah. Sebab kita nak kena cepat. Nyariin. Gila. Ingat, boros aja. Gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self reward. Yoi, self reward berkedok boros anjing. Tapi gak apa-apa selama mereka belinya di gua. Silakan Bud, mau beli apa? Okay. So guys, kita akan upgrade dulu. Tick move ada yang cantik tak? Tick move wind gear tak best. Wind gear ni bukan tadi ke? Oh ni secret gear. Sundown Mama. Melee attack formal god.
100,000 no, kita ni dulu. Kita upgrade dulu kan. Kita always upgrade dulu. Okay, first is damage. Second is nyawa. Alamak, kita tak cukup duit nak beli item. Kita tak tahu nanti kita lawan dengan siapa kan. So better 1 2 3 and then double protect second. Okay. Kita dah ada masalah. Okay, so let's see. Ada lagi tak yang boleh kita upgrade kan dulu? Sandal Mama, Farmer God. No. 200,000, 110,000, energy avoid, energy recovery, energy attack, 70,000. Yes, energy attack. Ini baru this one lah. Nanti sini. Okay, kita boleh habiskan duit tak dekat sini? Ni kan. Okay, done. Let's go guys. Oh, tu terus lawan ke? Wow, tak ada cerita, tak dapat terus lawan Nasib kita beli banyak. Defeat Louis, the Madman, Yellow Jacket. Okay. Lu gak bakal bisa ngalahin gua. Okay. Apa, santai-santai. Keep the momentum, keep the otak kita berjalan. Okay. Okay, nice. Itu masih nice. Okay, kita masih okay. Okay. Oh. Gua bakal menang turnamen kali ini. Betul kau. Okay, nice. Yeah. Tendang dia bot. Dia bagi dia peluang bot. Oh, dah kena. Aduh. Aduh. Okay, nice. Okay. Heal sikit. Okay. Kita pijak dulu. Lepas tu baru kita heal. Okay. Heal. Habiskan ni lah. Okay. Okay. Ayo bot. Tunggu sikit bot. Nice. Macam tu lah bot. Okay. Okay, nice bot. Hebat lah bot. Sekejap dia bot. Anjing lo bot. Kenapa tak ada damage tu? Penipu ni game. Okay. Bagi reward sikit kan bot. Okay. Ayo, SMK Cipta Wiyata. Atas sudah tu. Okay. Sikit lagi. Come on. Okay. Belum lagi. Habiskan terus lah. Habis kepala dia terajang. Nice game. Hidup. Apa tak? Raise your gang. Penat ada. The first winner of this week's Raise Your Gang tournament is Yay dia, Budi. That was sick, dude. That was cool, dude. Let's go. Maintain your performance, good. There are still plenty of matches left before you can get to the finals. Thank you. I got to go to the boys. My man Budi the Kacho. You were great, dude. You indirectly just call me a kontol Bob. Kacho in Indonesia, not Javanese.
Good job. Here's your commission. With this money, I have permission to upload your fight to my social media. Wah, pandai dia cari duit. Be my guest. Hold on, I think I forgot something. Alright. Oh, right. I have an appointment. Good. Where are you going? Meeting someone special. Huh? Yo, Pak Boy. Oh, maybe Sofia lah ni kan. Apa lagi kan? Dia ada dikenal orang lain. Free roam is open. Oh, dah boleh free roam dah. In certain chapter, you have freedom to explore school before moving on to your destination and participate in various activity. But remember, you just declare war on student councils, so be careful. Oh, okay. So there's one waiting for you at the school park. Okay. Mana? Agak telat nih gua. Mana Bud? Bud situ. Objective, Richard, mini games. Okay, kita akan try untuk main mini games juga okay? Sebab macam nak try. Okay, kita ada mini games sikit. Buktinya mending lebih baik cepet fisik kena lari dibanding capek batin karena Sophia marah. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Apa keliling dulu ya? Siapa tahu ada hal yang menarik perhatian gue. Tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Mana orang ni? Dalam bas tu ke? Oh. Where is student council? Oh, situ. Nak fight ke? Pergi fight lah. Berhenti boy! Itulah dia. Itu fight. Okay. Set fight. Wah, dua-dua tu terbang. Okay, settle dua. Kita nak duit je sebenarnya. Kita nak duit je. KO. Okay. Tu je kita nak duit. Tahu pun. Jangan nakal-nakal kat dalam tu dia main Star Wars lah guys. Ya. Tengok tu. Dia pegang Star Wars. Alah, tak boleh masuk. Okay, kejap. Kita tengok minimap. Kita nak pergi mana ni? Dekat school park ujung sana kot. Kita nak pergi check mini games dulu. Okay, kita nak pergi check mini games. Itu kedai shop Richard kan? Richard shop, okay. Richard dah pandang kita lah. Nanti lah, kejap Richard. Richard. Dan ni ada mini games. Kita tengok apa mini games dia. Tak boleh cakap apa. Okay. Hey Bud, I heard you skill in fighting. Can you also perform a great number of push-up? I challenge you to do as many as possible. If you succeed, I will reward you. Are you willing to accept the challenge? Of course. Bagi tahu macam mana buat. Berapa saat ni? Lagi. Oi. Okay. 1,500. Okay, nice. Okay. Woo. You score 1,400. Okay. Dapat apa-apa tak? Tak ada bagi apa-apa. What? Penat kot. Penat gila. Dah jadi pakcik dah penat lah sebenarnya.
Okay. Apa dibagi? Tak faham. Tak ada bagi apa-apa pun. Menipu. Okay, jom Richard. Richard penting, orang penting Richard. Okay, ni kita make sure sini ada 5, ni 1, 2, 3. Okay, and then stack. Kita boleh upgrade lah stack. So kita nak buat ni. Mahalnya. Okay, tak apa. First kita buat ni dulu lah. Health, damage. Check damage. Kalau damage 180, kita ada baki 100,000. 100,000. Kan? 100. Okay, macam nampak. Okay, ni. Okay, done. Itu dia kita tinggal sikit. Tapi sekurang-kurangnya badan kita semakin kuat. Okay, dah settle yang itu. Okay, sana ada lagi satu. Kita pergi check mini game ni. Boleh ke dapat apa-apa barang? Tak dapat pun tadi. Apa ni? Oh, there's a lot of homework piling up. But the teachers hardly ever comes to teach the material. Oh, macam pakcik. Kita main Mobile Legends ke bang? Mini games. Hey bud, I discovered the wheelchair in the student help unit room and brought them here. Some say they move on their own at night, but it's still daytime, so there's no reason to be afraid. How far can you go with them? I'll give you something interesting if you surprise my expectation. Are you up to? Yes. Ni buat apa ni? Come on. Oh, tekan lagi juga. Aduh. Jadi baca. Dah sakit dah. Okay. Okay. Dah, pakcik dah dapat dah. Top 1 dah kot. Top score 1 ha. Should be pakcik dah dapat lah. Apa lagi? Tak ada bagi apa-apa pun. Kita nak bagi apa-apa tadi pun. Okay, tak apa. Kita cuba lagi satu je. Ada lagi 2 lah hujung sana. Tu objektif. Jangan. Tu objektif. Kita tak nak pergi. Okay, kita pergi. Kita go terus. Kita jalan-jalan dulu. Sebab kita pergi buat objektif. Sebab dulu pakcik main game ni, pakcik pun rushing tak? So pakcik rasa macam kali ni pakcik tak nak rushing. Oh, okay, faham. Sini. Never go to the tree at the left corner in front of this school at night. Tak faham. Nanti lah kita tengok. Okay. Okay, jom. Oh, sini ada mini game. Wow, dia main kad. Kat apa ni? Kat Pokemon ke? Kita try. But let's play some card games. Our games are different from Mr. Booklist in that we can gamble. It's easy money if you win, right? You can spend it on Richard. Do you want it, John? Yeah. Let's try. Apa ni? Pakcik tak cukup duit. Alamak. Okay, play for free first. Wow. Ni lah. Ni. Okay, sini. Rasanya macam tahu je apa dia nak buat. Rasanya macam tahu apa dia nak buat. No. Kita kena pakai yang lemah-lemah dulu. Oh, tak boleh back lah. Okay. Baca tu pakcik tahu macam mana tu. Okay. 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 Ni kot.
Okay. Kita lagi 3 kad. Kita 1, 2, 3. 3. Okay, so sini lah. Pakcik kantin. Okay, let's see. Okay, 3 Sofia. So, kita letak ni kat sini. Ni kat sini. Okay. Asal ni kita kalah kot. Kita menang. Kan? Kita menang. Okay. Tapi itulah, dia kena taruh duit. Okay, kita tak taruh duit. Tak apalah. Kita tak ada duit pula. Kita dah shopping tadi. Ni apa benda ni? Besok apa tu? Besok raya. Besok Senin. Oh tu. Okay, then now last game. Mana? Last game kat sini ya. Ni game apa pula ni? Saya tak ada school council. Kalau ada school council kita kena lawan ni. School council tu macam pengawas. Ni pergi bola ke? Lihat. Alamak. Kita cuba je lah. What? Gila lah apa? 3 minit. Bukan ni internet. Mana dia orang? Bagilah Kin. Bapa besar sekolah. Oh tu. Oh, menyuruh kat situ Nak tukar apa? Mana lagi nak cari? Oh, kat sana. Laju. Tu ke? Ujung sana. Oh, main ujung-ujung pula diorang ni. Oh tak. Dekat sana. Kat sana. Dia sana. Laju put. Okay, kat sana. Oh, dah nampak. Lajulah Bud. Bud ni slow lah Bud. Alamak. Okey, jumpa 2 lagi. Kan. Itu objektif sebenarnya. Mana lagi nak cari? Sekolah ni dah lah besar. Apa ni? Kali kan jumpa kaunselor sebab. Oh, sana. Laju but. Dah lagi 40 saat je. But slow lah but. Alah, at least kita jumpa 3 orang. Dulu pakcik ingat pakcik main kan? Pakcik tak jumpa. Pakcik jumpa seorang ke? Seorang ke 2 orang yang pakcik jumpa. So ni, a little bit more improvement. Ada Muklis. Okay. Lagi. Oh tu. Yang keempat. Cepat. Sikit lagi. 10, 9. Dia makan. Oh tak. Okay. 1 je tinggal. Okay lah. Boleh lah tu.
Okay guys, satu je. Okay dan. So let's go. Kita go. Tadi macam ada satu orang tadi kita nak bercakap. Rasanya dekat ujung sana. Cik Muklis lah, tak ingat lah. Dekat ujung belah kanan. Pergi cakap dengan itu dulu. Rasanya itulah tu Cik Muklis tadi. Tak tahu apa dia buat. Basketball dia buat tendang. Okay guys. So, Bud, come on Bud. Oh, dating Ha? Muklis. Tak ingat lah siapa Muklis. Very good. Okay, sir. Come pick up with us. Come here, good. Come join us. Oh, sorry, I don't know. And then they test me legal in school. They were banned in my old school. But sure, you guys stay in broad daylight. Oh. I swear Cipta Wirata is on track. Haha, see, you get it. Oh, so dia tak main lah. Okay, let's go. Now, kita pergi jumpa that girl. Macam ni ke sekolah Indonesia? Maksudnya diorang belajar engineering, diorang waktu diorang sekolah menengah macam tu ke? Macam sound macam best gila. Jom. Cepat. Okay, let's go. Let's see. Hi. Sorry, I'm a bit late. Don't forgive you. Ni cakap apa buat? Tu je. The fault for not being on time. Funny how you can panic like that. Bamboozle. Alright, let's head to the canteen. What? Dia ajak dating ke? Go to the canteen. Okay, yang kali ni kita lari lah sebab. Gimana tadi turnamennya? Oh, okay, dia cakap. Menang kok. Selamat. Makasih. Besok-besok lawan siapa? Kurang tahu deh. BTW, kok aku nggak lihat kamu tadi di aula? Males aku kesana. Oh, dia tak nak join. Jangan-jangan mau start gue lagi. Kenapa? Pasti ada Riko di sana. Lah, Riko kan pacarnya Sophia. Kenapa dia males? Riko bukannya pacar kamu. Tahu deh. Wow, yo gasken cuk. Selama jangan kuning belum melengkung, masih halal untuk menikung. Muka kamu kenapa, Bud? Kok merah-merah gitu? Oh, nggak apa-apa. Ini gara-gara kena pukulannya Louis tadi. Oh. Okay. Tumbuk orang dua-dua. Caca sweet. Bud jalan macam tu. Duit kita tinggal sikit je, Bud. Kau nak bagi perempuan tu makan apa, Bud? Oh, dia bunyi orang buat kerja. Ni ada surau kan? Surau ke toilet tu? Harap siram toilet setelah pakai. Oh, toilet ingat surau. Oh, dah makan. Indonesia boleh bawa ni handphone bawa pergi sekolah. Ulang dong, belum siap tadi. Gak. Bleh. Parah. Anjing ngomong apa lagi nih, Cok? Bisa berantem doang. Gila deketin cewek, cemen. Iya, Sob. Kamu suka makan kadal nggak? Hah? Maaf, maksudku kamu mau makan apa? Terserah, apa aja mau kok. Asal jangan kadal. Fuck, malu gua. Mie goreng? Bosen. Batagor? Lagi nggak mood makan itu.
Rawon, Gak mau. seblak. Jangan deh, nanti sakit perutnya. Perhatian banget sih. Nasi goreng aja deh. Gimana? Boleh deh. Foto, kirim ke Bang Riko. Oke, Oh, aku pesen dulu ya. Oke. ada yang memerhati. Apa hal ni? Apa hal? Dah kalah kot. Fight me. Hah? Tiba-tiba. Shani. Hah? I feel like I got no proof of you. Oh, I don't even know. Golip nama dia. Winning tournaments, yeah, but turnout is surreal. You're about to have conflict. Okay. Oh, you don't want to fight us because your lovely girl won't let. Sedih. Buddhist baby, can he play with us for a bit? Hah? Try to fight with me. I challenge you to fight me this afternoon in the school garden on class hour. So no one will see when you lose. Alright, you do it. Sofia, go on. Sorry, I'll get it done real quick. Whatever, it doesn't matter if it's gonna take a while. When my order's done, I'm going back to class. Go. Kena marah. Sofia tu masih ada ke? Ke just sekadar tu je? Fuck. Kalau udah backward ini Tak ada. Okay, let's go. Mana kelas dia? Where is the minimap? Emang dasar anak-anak kontol. Gak bisa lihat orang PDKT dikit kenapa ya? Dari semua waktu kenapa harus Oh, tak boleh. Anda? Ya. Beliau jaket tai emang. Warnanya cocok sama kelakuannya. Udah lah. Mendingan gue buru-buru ke mereka terus kelarin ini. And then diorang macam sekolah pagi sampai petang Nanti baru mereka masih udah ngambek. Itulah. Kan jelek cuy. Baru nak approach kan, baru nak pikat. Ya, kena gaduh. Okay. Oh, dah nak lawan kat sini ke? Alah, tak boleh. Okay, 1 lawan 3 kan? Come on. Cakap tak nak orang nampak, tapi tengah-tengah ni kau pergi lawan. Buat apa? That's not what I'm running. Tak ada. Why did you challenge me? We do whatever the hell we want. If I can get the hell off you, no, that means you're a toot. Okay. The point is, me and the boys don't like that tournament result. Either you cheated or you just got lucky against Cody. How could I have cheated? Should I have let Luis win the tournament in order to make you all happy? Boys, are you a smarter? Alright, if you want to fight, now is the time. Either prove that I was lucky or that I cheated. Guys, just ruin my lunch. I'll make sure you won't fucking. You know what? Okay, let's go. Okay, duit kita pun dah tinggal sikit. Kita perlu cari duit dengan memukul orang. Okay, come on. Oh, main serang di belakang Ha? Okay. Okay, yang 300 tu, yang 300 belakang ni. Kan kena. Oi! Tak segan nyawa. Okay, serius. Okay, serius. Main-main pula. Okay. Oh, sana ada ni. Sana ada item nasib kita pandang. Kalau tak, ingat kat situ je lawan. Okay, kita dapat 25 gol. Ni. Tenang dia. Okay. Okay, 2 down. Okay, lagi seorang. Okay. Ada weapon lagi. Ada item lagi. Kita akan pergi ambil. Ya.
Ambil item dulu. Okay. So guys, tendang kaki tu, lepas tu tendang kepala tapi jangan buat kat kawan-kawan. Okay, bahaya. Dia kita dah bawa 100,000. Ada dia kalah. Kontol! Tai! Look in the mirror. Watch your back, dude. I'll report you to police. See, blaming me again. Should I just go easy on you all? Here's the deal. You tell Luis if you want the rematch, we're on anywhere, anytime. Does that make you feel better? Now piss off before I beat you up again. Anytime? Okay. Oh, Luis tunggu kat atas. Dia cakap dia nak lawan sekarang. Oh, nasib tak. Okay. Oh, ingat dia nak lawan sekarang. Teruk. Okay. So now what? Get your backpack in your class. Alah, ada lawan-lawan dapat habis kelas. Kelar juga. Bangsat udah bel pulang. Lama juga ya gue berantem. Yaudah, sekarang artinya gue tinggal ngambil tas di kelas, terus ngajak Sofia jalan. Oh, you see what I see? Mau ke masalah lagi dah. Pegelanying. Langit sorenya cakep banget. Tapi cakep. Macam nak pergi lawan lah. Kelas macam nak pergi lawan je. Richard, satu item Richard. Ganti balik tadi. Okay. And then I got 100. And then I can put here. Okay, let's put here. Okay, let's go. Thank you, Richard. Okay, ambil back. Kalau ada free time, kita pergi lawan dengan council. Where have you been? I thought you would end up like Bobby last time. No, okay. Hey, answer me, Bubut. Bubut pula. School Garden Mechanical Engineering. How it go? It won. Nice. Huh? What the are both of you talking about? Am I too lame to understand what you're saying? Yes. Oh, kena kunci. Oh. Huh? What you guys doing here? What do you want? Read GTFO if you're not the Parakacok core members. Then get out of here before we get hit. Magic. Apa hal tu? Orang tengah nak gaduh. Yeah, definitely, but I'm gonna be more serious this time. Your boys just ruined my lunch, so I'm still hungry, and right now, you guys are trying to make me come home late. Bye. You think you're hot stuff? Of course. I beat you before, didn't I? I'll make sure you lose this time. Okay, so, kita lawan. Okay, kita lawan satu orang je. Okay, not bad. 5,000 lah, kita tinggal 5,000 je sikit kan. Tapi, ya tak? Kita ajak invest. Kita invest kat diri dulu. Lepas tu baru kita beli item shopping. Okay. That. Okay. Kumpul dulu stamina. Okay, nice. Okay, tendang. Okay, mundur sikit. Okay, kita bagi dia ke depan sikit. Okay. Belakang sikit. Okay. Nice. Ya. Belakang sikit. Okay. Pakcik dah cuba guna skill tu kan. Tu tengok sebenarnya memang ada damage ke tak ada damage ni. Oh, ada damage. Mungkin ada certain bug kot. Nah. Okay, ada certain bug. Okay. Okay, nice. Okay. Oh, dia tunggu tadi.
Oh, no. Dia masih tak perlu strike yang 50%, 100%. Okay, nice. Dia masih under control. Okay. Babi! Gak bisa begini! Gak bisa begini! Okay, nice. Masih ada kontrol. Oh. Okay, nice. Okay. Okay, nice. Okay, you what? Kena heal dulu. Meng-save. Oh. I think risky better. Tak lah, risky je. What? Okay, nice. Macam tadi stop, tiba-tiba dia stop. Asal dia stop lah? Kasi kita tekan sekali je. Tak boleh tekan banyak kali yang power tu. Nanti dia cancel. Okay. Dia kalah kali kedua. Bangsat! Oh wait, I got my voice here. Mana boleh pakai kawan kau? Shinobi, gold leaf. Repeat it says. Alright, this is what I'm waiting for. No, that's not fair. You such a cheater. Bobby, Nainal, go help Bobby. Okay. No need, smooth right like that is easy. Okay. Don't try when you lose. How many times are you gonna help me then end up losing, Bob? Yeah, sorry. It's okay if you don't need help. Luckily, I can still snack on some chips while watching you post a promotion. What were you all waiting for? Come at me. Your bro is a cheater and yet you guys still fought for this food. Bangsat! Dia punya suara. Kelakar. Okay. So agak-agak dia second round je sebab pakcik rasa. Okay, kejap. Kita kena heal dulu. Ni sekarang kita heal 100%. And kita fight. Okay, 2 pingsan. Ingat. Kena ambil item. Okay. Okay, dulu. Okay. Orang tak bagi rehat kan? Korang kepuk gila-gila cok. Okay. Okay, done. Satu jatuh. Oh, patah je ni. Tadi bukan ada patah juga. Okay, we got 12,000. Okay, fight. Okay, keep the combo, dapat duit. Alamak, combo hilang. Okay. Oh, yang belakang jangan attack. Okay, nice. Pakcik nampak duit. Pakcik beli nyawa. Okay, nice. Apa ada tonggeng macam tu je? Okay. Okay. Wow, duit kita terus 144,000. Okay. Demon weapon. Oh, lari. Oh, ada orang tunggu. You're going, boss.
Udin dengan Jian. You ask Budi for rematch, right? Budi should, bro. Be a man. Hey, there's Budi. Come on, he show up. Go fight him. You ask for rematch. You gonna pass. I have one more there. Oh, did I run? Oh, really? Then why you run, boss? Can't take a loss? Or did you lose again? I'll fight him again. If I lose again, my classmate is gonna pay double when student council ask for cash. Oh. Hai. Kontol. I thought the school hall will also be Laksana. They came for a comfy place. You wanna fight or sleep, bro? Shut up, you talk too much. Come on, one more fight. This time I'm gonna really beat your ass up. So you won't talk too much. I'm the one who's gonna beat your ass up. Oh, apa dah sekarang? Oh, pakcik dah lost. Ui, dah pukul 11.49 dah dekat sedar pun. Okay. Finish Louis the Batman, the yellow jacket. Okay. 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 Wah, nyawa dia kempal betul. Wah, nyawa dia kebalnya. Kali ni dia macam tak nak jatuh tu. Si nyawa tu. Oh, dia macam. Okay, nice. Jatuh pun. Ingat takkan jatuh tadi. Ha? Gila lah, oi, gila lah dia bunuh kita nyawa kita. Oi, nyawa kita, oi, nyawa kita nak. Kena hati-hati ni. Okay. 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 Okay, nice. Oh, dodge. Oh. Okay, nice. Okay, nice. Sikit lagi, bot. Ayo, bot. Tengok, ni bos kedua kita, bot. Bos utama Alien, kita dah kalahkan. Oh. Okay, bot, sampai lagi jauh, bot. Sekejap lagi kan rugi kita. Okay, bot, kita kali ni kita... Wah. Okay, pergi kan. Settle lah. Oh, itu pandang kau dah. 30,000 ya. Wah, kena gong. Cing. Tepatin janji abang-abangan lo ya. Gara-gara lo, sekarang kita harus bayar uang balap 2 kali lipat, anjing. Maaf. Oh, kena belot dia. Kena belot dia punya abang. Dia punya konco-konco dia. Hai. Ni. Oh, Rin.
Yo, Budi. Hai. What are you doing, Budi? Dira. Hi, Rin and Dira. Can I talk to Sophia for a moment in private? What is it with you guys? Alright, we're going. Yeah. Bye, Busop, Budi, Sophia. Hey, you guys are really. Oh, don't apologize about earlier when we were having lunch. Yeah. Here's the deal. Are you free today? I got homework, but it's due on Thursday. So it's still the day after tomorrow. So, I would like to apologize by taking you out today. Hey, Bud. Yeah. Your face is red. Yeah, because the actor is kind of hot. What do you say? Sure, I'm good anyway. Are we going? Yes, Obong. Any recommendation? I'm new here. Hey. Have you never went out with Rani, Bobby or Zaina? You've been here for a few months, right? Yes. How about we watch a movie, then we can hang out in the cafe where Zaina works. Apparently, there's this good movie called Good Side. Okay. I hope I can do another improve. I'm so freaking over it. Okay, so tamat kat situ je kot. Okay. So kita dah berjaya kalahkan Alan dengan Luis. 2 team. So tinggal lagi 3 kan? Tinggal lagi 3. Mana? Yang 4. Kenal lu. Lanjut. Enggak. Gua kalah. Pemenang turnamen Race Your Gang minggu ini adalah Gian. Hal ini menandakan bahwa turnamen akan segera berakhir karena sudah memasuki babak final. Jadwal turnamen untuk minggu depan adalah Gian melawan Budi. Sampai jumpa di turnamen minggu depan. Dadah. Masuk final lu, Bud. Mantap. Thanks, Chat. Mau beli sesuatu nggak lu? Boleh. Diskonin tapi ya. Yo, nggak boleh. Pelit. Emang. Beli kan pangkal kaya. Serah lu dah, Chat. Welcome. Oh, terus shopping. Oi, tadi relax Arcet. Gue kasih, tapi bukan sekarang. Kalau gue kasih diskon mulu, ntar gue bangkrut, Cok. Kalau gue bangkrut, ntar gue pakai pesugihan. Terus kayak mendadak. Abis kayak mendadak, keluarga gue malah jadi tumbal. Kalau gue kuat sih, gue hentiin perjanjian gue sama iblis dari pesugihan itu. Cuma kalau kagak ya bundir aja. Terus gue gentayangin elu buat malam-malam. Budi, ini gara-gara lu minta diskon, Bud. Gara-gara ngasih lu diskon, gua mati, Bud. Ayo lu. Aduh. Canda. Mau beli apaan lu? Okay. Kita akan shopping last before kita go dengan ni. Okay. So damage adalah 240,000, which is kita tak boleh beli sekarang. Help 200,000. Ya, okay lah. Help lah kot. Kita akan go dengan help. Okay. And then kita ada 16,000 untuk bayar balik diskon 1. Okay. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, tak ada dah. Bro Udin already lost to Bro Candy ni. Woi, apa kau gelak? Ayat senang. What the hell are you laughing at, Bob? Bangsat. Takut. Who told you to laugh at them? Not gonna lie, I'm still fired up because of losing to Gian. And you had the audacity to laugh at me. Let's just fight then. Nice, thank you, Bud. Dia dekat ujung sini. Yang si tu kat ujung sana. Jadi tak nampak sangat. Thank you tu, Cak. Hey, what's wrong with you? Where is this system? I should probably check what's going on. Okay, Bud.
What's going on here? Here comes the big guy. Long story short, challenge will be into fight, dude. If you want to fight me. I'm the one who competes in the tournament, so fight me. Okay, sure. What? But then I are about to fight. Can we do it here? What do you think? Sure, but remember, there's no effect on the tournament since this is outside of the committee regulation. No problem. Please enter the tournament area. I'm supposed to be relaxing today. Yeah, I'm going to find out because of. Yay! Yay! Yeah, 3, 2, 1. Apa? Yes, making. Okay lah. Kita tengok sampai kita stop yang boleh jalan-jalan ke apa ni baru kita ni. Budi ya. Berantem sama lo. Okay, kita main macam tu dulu lah. Baik. Lupa lu yang dia. Baik. Okay, nice. Oi, Udin. Awaludin ke Akhirudin? Ke Syawaludin? Okay. Ini. Cara berantem lo boleh juga. Oh, tak boleh. Oi, nyawa rambut. Baik. Oh, dia defend lah satu lah kot. Okay. Kebut. Chill boot. Okay. Okay, nice. Ayo Budi, maju sini lo. Okay. Baik. Oh. Boot, heal, boot. Heal, boot. Jangan nakal-nakal, boot. Okay. Okay, nice. Oh. Baik. Okay, nice. Very good. Lu harus jadi teman gua. Wah, jadi teman. Mana boleh pakai teman? Apalah, pakai teman pula. Oh, ni boleh aku lawan seorang kot. Okay, that's good. Baik. Oh, makan sikit pun. Okay. Okay, nice boot. Okay.
Terkejut cik. Tiba-tiba dia nak jawab cik. Panik. Tiba-tiba panik. Baik, mana Bobby pergi? Oh, dia masih kuat ni nak lawan. He said he was going to the pub, but he has a little thing. So if he doesn't come back, there's got to be something wrong. Hey, Din, do you want to fight Zainal instead? Or call it off? I'm gonna fight Bobby. I'll fight Zainal, find him, got me curious. Okay, sekarang, come shoot me. You pain in the ass. Okay, habis, sampai sini je. Okay, next game. How much kita punya tu kita boleh tengok tak kita punya ni? Tak boleh. Okay, so sampai kat sini je guys. Okay, kita akan stop and kita akan sambung in the next video. Okay. So macam mana nak quit? Tekan ni dulu. Oh tak ada. Okay, so tekan ni dulu. Next game. Okay. So kita akan sambung next time. Okay. Macam tak sure berapa lama kita main ni. Okay, rasa macam kejap tapi rasa macam lama pun dia. Okay. Okay, thank you guys. Siapa yang tengok, jangan lupa tekan button like, subscribe dengan share. Thank you guys.